Pozdrav ljudi, u ovom tutorialu pokazat ću vam kako skinuti i instalirati Minecraft 1.7.2. Za početak odete na ovaj link, stavit ću ga u deskripciji, to je Enzo Stonić, znači samo vi idete, kliknete download ovdje i počne da se skida. Ako ste na Mozilla ovdje će vam se pojaviti ovo, a ako na Google ili na nekom drugom onda ovdje će vam izaći. Idete onda, ako ste na Mozilla idete snimiti datoteku, to sigurno ne znate. Sekunda, evo. Sada će vam se pojaviti, znači, instalacija. Sekunda sam, evo. Evo ga, idete sada ovdje, kao što sam bio rekao. Idete, znači to, kliknete na ovu stranicu dole, kao što. Znači, kliknete tu i idete na ovo. I stavit ću ovaj link od ovog sajta u deskripciji. Idete, sad kad vam izađe ovako ovaj prozorčić, idete, sajte malo, sad laga ovdje. Idete ovdje run. Kad ste kliknuli run, ovdje će vam se pojaviti jedan prozor. Enzo Stonić isto. I onda ćete trebati da kliknete, neću da pričam, pokazat ću vam sve. Znači pokazat ću vam sve. Evo ga, ovako će vam se pojaviti i onda trebate da kliknete na next ili accept, ne znam tekno. Tako da ćemo ovako ići. Koliko sati? Dobro, ne znam kada prekinem. Da ne bude mnogo dugačak klip, zato. Ja ću malo pauzirati video, pošto ovo je malo lagno sad. I evo ga, kada vam se ono završi, znači pojavit će vam se ovakav prozor neki i onda kliknete ovdje ovo stavite malo, idete na ovo accept, ovdje idete, kliknete znači to. Ajde. Čekajte se. I idete ovdje no thanks. Znači idete kliknuti tu i idete next. I nije baš teško za instaliranje. Idete znači next. I ovdje idete custom i ovdje ne. Znači ovdje samo kliknite na prvo i onda nećete vam se ništa. Skine. I sada ovo ide ovako i ja ću sada ovdje pauzirati video dok se ovo skine. Tako da se vidimo kada završilo je ovo. Čekajte sekunde. I idete samo ovdje exit. Ali odmah će vam se uključiti Minecraft, tako da idete samo ovdje exit, spustite Minecraft i idete exit.
Ajde. I sada možete, evo ga Minecraft. Znači, to bi bilo to za ovaj klip. Vidimo se u nekom drugom tutorijalu, šta god već, ne znam ja. I ćao!